Twakira akakiika polling station ya Pentecostal eri kushangwa muri Kamukuzi Ward yahandikiise abantu 46 kuteera akaruura aka. Aha habanza kubaho kushoma enkarara kandi obu baaba nibashoma aikirizibwa kutaaha omwanya ogu baaba niguteererwamu akaruuru. Bashatu abaaba beesimbire aha ntebe egi bakwata ebishushani byabo reero abateezi b'akaruuru baabaza omu migongo. Bwanyuma y'okubara abateezi b'akaruuru asiimwe Juliet Narongo owa NRM yasinga akaruuru n'oburuuru 48 arikuratwa kuteesa Alice Narongo n'oburuuru 31 arikurataho Kamugisha Jovia n'oburuuru 29. Bwanyuma habaho n'okutoorana Vice Chairperson Kantwesige Grace Winnie owa NRM yasinga n'oburuuru 68 arikusinga mutahiwe Oliver Cheba owatunga oburuuru 36. Twagambaho n'abateererwa oburuuru aho wasingwa kuteesa Alice yayikirizana n'ebyaruga omu karuuru nukwe nawe owasinga asiimwe Juliet Narongo kuraganisa kwari kuza kukora ekirikubaasika kwisa obuheereza buri mukyara. Konka nyoona omutima gwangye n'eka yange yoona ntusiima boona abiija kutushagija nabo omuntu wa kabiri omuntu nyowe bansinga konka niija ndi owa kabiri tika bakaba bateire mukazi orikubakurra orikumanya ebizibu byabo orikumanya ebikubasaasa konka ebyona nyenda abakuba tubakazaga tire ekintu kyona kibaraganyirwa omu gavumenti egi. Ho nawe kansara wa Kamukuzi Ward arinitwe Evelyn Kato kandi nawe wayetaba mu kuteera akaruuru akabaaha yashaba boona abaraarabeho kugira enkwatanisa nungi n'obukiiko bwabo otiireho n'abakansara baabo. Bino okwatanisa nitwe kansalazi akuba boti mbaba batakuza mu kanso itwe bituraro binjere abantu bitu twabiyo mu kanso nibo turabe ntubikizaho especially nka programs za government nibo barayemba zitambuzaje. Omuringo nigwo gumwe ha polling station ya Kachenche naho akaruuru kagenda kurungi aho wakuriire okuteeza oburuuru Akankunda Sofia Nyangoma yashobora okubyagenda. Kandi obunani nkateeza twafunaho abateera akaruuru mu kinana omuri kinana hijamu 54 bateera owa independent bamamweta Katwesige Shiba kandi 24 bateera Chobutungi More so konka karungi akaruuru kakari karungi kandi kahinderaje. Omakuru agandi ab'obukiiko bw'abakazi abateererwa oburuuru erizooba omuri Hoima City baraganisa kwohereza hiihi obuheereza abakazi hamwe n'okutunguura entaasya y'abakazi. Yanabo Grace owateererwa oburuuru nka chairperson w'abakazi owa Market Sale yayo oburuuru 95 arikusinga kunuhira Mugisa owayo oburuuru 32. Abakyala kubasakira kindahura nkiri hano imbasakira nikireta nileta sente ngezo zo tucheko mu group zaita abakyala iko tukokorana naitwe nayo niko tusomesa abana baitu. Yanabo Grace yashobora enshonga emjemeserize kwesimba eri mu muru okurubatirwa obutegeki bubi oburi omu bebembezi b'abakazi. Yagira ngu ayerekyerire kukora kurungi obwebembezi bwe obwarikuheereza n'embarira ekirareeteho obumwe hamwe n'okutunguura emiturire y'abakazi omu byanga. Barore nkora berero hebere talimbi namo taniza kumpanya ekora nyenka bagamba hari kusoboka bakwa sente ndeka munisa bakyani sibirirayo tubentuwa mu buhereza kuza mu government tabakyala muno bapaka sente twete kufuna buhereza muno haiziroho loan tuli bafuna nkora. Kobusinge Alice wabanateeza oburuuru ahari Market Sale yagira ngo oburuuru bwagenda kurungi omu businge kandi abakazi bakwatanisa omu kuteera oburuuru. Kutwaliza hamu okukoma kuno kubaire kurungi abakazi babaire tu cooperative tihabaire okavuyo obaire neosoma amabara nibataha munda kandi bakomere tibabaire nakavuyo koona. Turigambaho n'abandi abateererwa akaruuru akakiiko k'abakazi baraganisa okuheereza kurungi. Okubaza kwa byona nkusiima Ruhanga obusinzi omukiro. Nyo Friday Merugoreti ndabirano host. Kandi nkuraganiza abasuubuzi bagenzi bange. Ebintu gavumenti ikaine nesindika ebintu omu butale.
baitu kandi tutakufuna tonge tujja kolera abantu baitu babaira abantu abahaiguru nibatunagiriza munono batuleke emikono enyuma nibenda bakomerwe abanaka barabira akatebe nibalema batatuwesere amakuru aga gashakwa Ian Kwankwasa hamwe na Gada Sava.